Veselog. Gordon. 3 Zašto sekunde. sad nije išao prema košu Gordon? 3 sekunde je svirano Andriću. Međutim, ono što je tuča na tribini. Da, nažalost, nešto što smo nadali da će se izbjeći, da će proći bez toga. Pretpostavljam da se radi iza Partizanove klupe, sigurno je grupa Partizanovih navijača i došlo je do kontakta između rekao bih, ovih agresivnijih navijača Cibone i... Zapravo mislim da je stvar u tome da su Partizanovi navijači se odlučili napraviti sukob sa redarskom službom. Srećom te redarske službe ima dovoljan broj ovih ljudi u narančastim jaknama i vjerujemo da će se to brzo raščistiti, brzo završiti i da ćemo se moći vratiti košarci. Već vidim da je ova skupina redara istrčala van iz dvorane, znači da se brzo raščistila ta skupina onih koje zapravo i ne želimo na ovakvim lijepim sportskim događanjima, jer za sada je zaista sve bilo prekrasno ovdje u areni, apsolutno čisto. Sada nažalost dolaze i ružni povici od strane zagrebačke publike koja je jasno sada isprovocirana sa ovom reakcijom, ali nadamo se da će igrači zadržati mirnoću. Vidjeli smo i jednu i drugu klupu kako smiruju odmah igrače i Vujoševića, i Mijatovića, i Perasovića. Ključno je da igrači zadrže mirnoću, da se sad to sa tribina ne preseli na teren, jer ako za sada na terenu sve je bilo maksimalno korektno. Ne da nije, nego je prva, ono što sam napomenuo u prenosu kada smo radili Cibona Olimpija, bilo je fascinantno. 4.500 ljudi su gledali dvoboj između Partizana i Hemofarma i apsolutno niti jedan zvižduk. Nije mi jasno, apsolutno ništa nije ukazivalo. Ne znam ovog trenutka o čemu se radi, ko je inicirao gužvu, međutim, ono što se dešava na terenu i kompletan ovaj dekor apsolutno ne zaslužuju takav izgled. Očigledno se radi o skupini divljaka, nazvao bih. Da, jedino tako ih možemo nazvati i pokušat ćemo to naravno što prije zaboraviti. Ovdje su sada došle i ove oklopne snage, ali kažem, vratit ćemo se mi onom što se događa na terenu. Prekid se dogodio 6 minuta i 46 sekundi do kraja treće četvrtine pri rezultatu 36-41 plus 5 za Partizan. Možda i nije došlo ovo loše Ciboni da se malo primiri i ponovno posluži svoju igru. S obzirom da zadnje minute su ukazivale da Partizan raste, otišli su, napravili su seriju od 6 razlike s obzirom da je Cibona vodila 36-35. Možda i nije loše, da vidimo kako će se sad odreagirati, jer u svakom slučaju Partizan je bio u naletu i ova pauza bi mogla dati nekakav kisik i igračima Cibone. A idemo se i mi malo primiriti, mislim da imamo još jedan blok promidžbenih poruka. Nažalost, ova priča nije završena. Tamo sada vidim u glavnoj ulozi nekakvih verbalnih obračuna predsjednika Partizana Predraga Danilovića, koji ima recimo ovako jedan zanimljiv pristup. Vidjeli smo ga i na utakmici protiv Hemofarma, sjedi tamo pored klupe cijelo vrijeme tamo. Nisam primijetio recimo da nešto posebno sudjeluje u igri ili u vođenju momčadi. Dosta mirno to se promatra. Ovdje vidimo kako redarska služba zapravo dobro obavlja taj svoj dio posla. I ove neke koji su se pokušali zavući. Možemo pretpostaviti što se desilo u ovom nizu Partizana 6-0. Očigledno je neko iz te navijačke grupice odreagirao navijački tako dalje, što je bila lavina da je netko možda... Ne znam, zaista nama je to teško reći, nismo naravno točno vidjeli šta se dogodilo, bili smo orijentirani na teren. Ono što jesam vidio u jednom kadru je da je bilo tučnjeve između navijača i redarske službe, znači ne među navijačima, što je možda i najbolja vijest ili ako može biti ovome neke dobre vijesti za zagrebačku publiku koja evo pokušava sada pjesmom završiti cijelu tu priču i kažem još jednom, nadamo se da će utakmica što prije biti nastavljena, jer sad već to malo dugo traje, igrači se čak već polako i hlade. Možda je bilo dobro da neko od njih uzme loptu, napravi neko zagrijavanje. Mislim da
Danilović napušta dvoranu i da je nešto oko njega razlog, čitao me, on je napustio sad dvoranu, vjerojatno će sada se sve smiriti i utakmica nastaviti. Ja mislim da je i par tih Partizanovih navijača spas potražilo tamo i kod Partizanove klupe. Da li ih je onda Danilović pokušao i zaštititi na neki način, međutim mislim da će to sada konačno sve se raščistiti, očistiti, da će svi ti kojima nije mjesto u dvorani na ovom jednom sjajnom događaju, da će i biti izbačeni iz dvorane i da će se konačno nastaviti ovaj do sada zaista super zanimljivi dvoboj Partizana i Cibone. Ponavljam još jednom, 41-36 kaže semafor, +5 za Partizan. Perasović izgleda vrlo miran. Petorka Cibone na terenu je Gordon, Udrih, Tomas, Radošević i Andrić. Ali mislim da ovdje je vrijeme da se nastavi utakmica i da se skrene pažnja, to vjerujem da će se onda i ta situacija u gledalištu ohladiti. Da. Ovo je pomoglo utoliko Ciboni što se publika sada nabrijala onako do kraja. Sada su i oni skroz u utakmici. Odmah vidimo da je pojačala se i čvrstina na terenu, prekršaj same Udrika. Saznali smo što se događalo, direktor dvorane je s nama, možete nam reći što se dogodilo? Navijač Partizana u žutoj kapuljači kojeg je sad naša policija izvela, okrenuo se prema publici, pokazao je 3 prsta i bacio je bocu prema njima. I bili su izazvani. Ja ne opravdavam naše navijače. Ovo je jedan događaj na ovako velebnom košarkaškom spektaklu. Stvarno smo nesretni, ali mi nismo mogli ništa protiv ovo. Ali čovjek je stvarno, ovo su oni tražili. Oni su zakuhali, ne mi. Duško, trener Partizana Duško Vujošević je išao smiriti situaciju. Duško Vujošević je tražio da odstranimo ove dečke i da je stavimo u slačionicu, da ne pravimo daljnje probleme i da smirimo situaciju. Molim. Hvala vam.